future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This Anguvusele mbukeli kulohlelo elikhulu eSwatini singena kulohlelo lapha undleli naye lapha ngumuntu wangudumane lona ngumegmeno kwamahlela sibongo lesuka khona ehlangothweni lechumana kanye tekuthengisa khona ke kaDlelantfongeni mbukeli nginaye lapha ke umlangeni ngiyocana Nkosi uvusele umbukeli. Ngibonge Mcanco ngibonge nakubabukele emakhaya ngibavusele kanjalo babukele emakhaya kakhulu kade malunga eDlelantfongeni njengoba soshito Mcanco nguyempendulo kaDlamini nanamuhla losuka khona etiko la compliance lesingasho ukuthi litiko letebahloli Mcanco. Lapha ke mbukeli singena nje kulohlelo sekubenedinga ucole dibe khona njengoba besolo seyikhuluma tindzaba lapha ukuthi eMaswati ke akaphelele lapha ke esibayeni lapho khona sibonile nembala eMaswati lapha ke akhipha ke emanyeva lebe ngethemba nemlangeni lapha kusina naye ke linyeva lakhe ulikhiphile Nkosi lebe likhona bekuhle eMaswati ke aphelele ke mbukeli lapha ke kwabonakala ukuthi ke sachubeka ke nesibaya ke lapha siyasukunyiswa ke naNkulu lekubonakele ke lapha ukuthi sovele ke sobekiwe simhalalisele nje sivele sesimhalalisele Sidlandlongeni naso ke sive ke simhalalisele ke mbukeli yena ke lapha ke uNkulu welive siphinze ke lapha ke mbukeli sabona ke kukhethwa necabinet ema minister ke lapha ke avele ke sabekiwe ekutheni ke anikwe insayela ayithanza kakhulu enkulumo yenkonyama ke lapha ke Nkosi ukuthi sekuvele ke wabonakala ukuthi indlala nekuhlupheka eSwatini kwavele kwabheka kwathiwa sehlakalo ke lesi ikakhulu wathi nje mabuka lapha uNkulu usuka khona lapha ke ka disaster ekutheni vele ujwayele lokusebenta kulo tehlakalo kubantu abahluphekile lekubene ukuthemba ke vele ukuthi utasheke futhi understand akuconze kuhlupha komuntu ukuthi mangabe kuthiwa umuntu uyahlupheka akusho ukuthini futhi ke utawubese sositala kanjani ke lapho njoba ke kusehlakalo ke mbukeli nala ma cabinet ministers asesanikwa nayo insayela ukuthi ke avele ene turnaround eveni lapho ke mbukeli sibone khona ke naye lebeka ngu-CEO weDlelantfongeni lapha ke ngumbane Nkosi lonkokhela so vele ke so hambile ke naye ke lapha ke uyosebenzela live ke nyalo ke mbukeli lapha ke kulolitiko ke lwetemcebo waphansi nemandla natural resources and energy ke mbukeli usebenzele komsebenzi lapha ke umlangeni kepha ke asengiphose lapha inzambo ngitiphose lapha ke kuye ke umlangeni ukuthi ngabe kusho kusini ke kuhamba kwakhe embane Nkosi lapha kaDlelantfongeni so lapha ke uyosebenzela live Nkosi. Ngibonge Mcanco nami ngihambe emagameni akho Mcanco kuhalalisa Mcanco kibo bonke labakhethiwe Mcanco kwabhekakala ukuthi vele bayawusebenza umsebenzi welive Mcanco lokufaka ekhathi nayo umntwana Nkosi lobeka ngi-CEO for the longest time eDlelantfongeni Mcanco nathi ngathi siyabhuza nje ukuthi awunembala vele sewuhambile umntwana Nkosi but lokuhle kungukuthi uyawusebenzela live again Mcanco ngoba nala Dlelantfongeni bekasebenzela wona eMaswati besakha imali Mcanco lana siniketa lawo malunga ethu lidlelantfongeni lawo beka nemandate ke vele le straight nje umntwana Nkosi lesho ukuthi manje ke njalo nje imali yemalunga bekayithatha serious kuyinto nje lehambisa empili ukuthi imali yemalunga kumele ukuthi iphelele lokusho ukuthi nathi bekusikhuthata nje itiko la compliance ekuthenini nangabe siyathi Mcanco ukuthi nanga umnyaka uyawuphela siyathi ukuthi kutawuba khona kudibana naye umntwana Nkosi lo ngu-CEO utawuhambisa phambili indzaba ye-compliance utayihambisa phambili imali yemalunga so ngaba kumhalalisena nje Mcanco ato assume i-position lensha kuye but ke ngicabanga ukuthi utayibamba njengoba bekayibambile naseDlelantfongeni asebenzele live Mcanco lichubeke live lakhe liye empini.
njengoba ke asho ke lapha ke umlangeni ukuthi ke CEO la bekakhona itolo umfana Nkosi usebenze isikhathi eside lapha ngisengihlala emabhuku lapha engabona ukuthi wacala ke kuba ngi-CEO lapha ke kulodlandlongeni ngeminyaka ke 1999 labanye ke basebancane ngalomnyaka leyo 1999 labanye bangakadalwa futhi walisebentela ke lidlandlongeni ke mbukeli walisusa phansi uma kalithatha ke lapha le mali ke ema assets beyangafiki na half a million in terms of ema assets kepha ke uhamba mawubuka ke financial report yalodlandlongeni lapha ema assets edlandlongeni sagijima lapha ke bo 6 billion emalangeni ke uyabona ke ukuthi impela usebentile ke lapha ke umfana Nkosi le kusinika isiqiniseko nawo emandla ukuthi vele njengoba ke sawusebenzisa kakhulu kulo tindzaba ke tekubuka ke umcebo eSwatini kubuka ke emandla kuyabonakala ukuthi lapha ke utawuphinze lapha futhi awende umsebenzi kubonakale ikakhulu kuthi umsebenzi ukuthi siveze eMaswati ke sisitakale Nkosi lebe kuthanza ngaye umfana Nkosi nje sacila kakhulu sesitakwendlula kuyo ngilenzaba ke open door policy lokuthi ke labanye bebazi bamangale sihlangana nabo lapha ukuthi hey abe ngumfana Nkosi imbamba inlona babuka lendlela lebe kabamukela ngabo bantu wonke umuntu bekathi ufuna ukubona umfana Nkosi la mawuvisi ke edlandlongeni bekambona ngengive kulabanye inhlangothi Nkosi ngathi kubalikhoni ukuthi umbone CEO kepha lapha emahhovisi edlandlongeni ngisho netisebenzi kwakulula nje ukuthi awusengiyobona ke CEO umfana Nkosi nasesigabeni sekuthi ungu-CEO aphinze futhi abe umfana Nkosi ingabe lokho kulisethe kanjani Nkosi lenzaba yema open door policy ukuthi mhlambe kulithukisa nalodlandlongeni nayo futhi budlelwane emkhathini wabaphathi kanye netisebenzi kusasejento Ngibonge Mgcanco njengoba bowusho nje ama statistics lapha ukuthi manje ke nakathatha nakangena office umntwana Nkosi iworth edlandlongeni bekanjani compared to lokula ishiya ingiko nyalo lokusho kona ukuthi vele lokule engagement lokusebenzisana beka encourage kakhulu umntwana Nkosi njengoba usho nje bekasebenzisa leyo policy open door policy lokusho ukuthi nangabe kukhona idea lonayo angeke uyibeke ngaphansi utayirana with him futhi utawuhamba anytime so long as available utawukhona umntwana Nkosi kumbona Mgcanco nikhona ukuthi nisebenzisane khulume indaba compliance nekhulume ukuthi idlandlongeni lingathuthuka kanjani nekhulume ukuthi singawaseva kanjani emalunga better ngoba lokhu umcuka kwevela obeka kuhambisa empili ngilamalunga Mgcanco beka ungaphumi ngeke ukhulume naye inkulumo yonke iphelele kube bede ekuthenini ke emalunga kanje lokusho ukuthi emalunga beyasetandleni letifuthumele Mgcanco siyethemba ukuthi nanyalo utawuchubeka Mgcanco asebenze ngalendlela beyasebenza ngayo Sibonile ke nyalo ke embukeli njengoba ke akufunakala kube nesikhebesi sekukhona ke lobekiwe ukuthi ke lapha ke abambe kwesikhashana kuba ke nguye ke CEO lapha kepha ke yotasitshela kabantu nguye kumlangeni lapha nekusasiphe sithombe bathi ati umbukeli ke Nkosi ukuthi ngabe lona lobekiwe ke ukuthi ke abambe lesikhundla lese matima nakangaka ke eveni ngoba lesikhundla lesi ke mbukeli sithinza ke liswati lonke ngoba nje masikhoma ngedlandlongeni lapha ke ubuka ke statistics Nkosi ngizenyabuka lapha ke emalunga edlandlongeni agijima 160,000 yebo le population lengaka ke tisebenzi 160,000 eSwatini bangemalunga ke edlandlongeni ukuthi ngabe Nkosi usiphe sithombe ukuthi lobekiwe engabe kuhamba kanjani kuyi Ngibonge Mgcanco ngibonge nababukele emakhaya njengoba besendiwe ne-announcement Mgcanco vele uteka yona ukuthi organization lenkulu engaka njengendlandlongeni bengeke phela ukuthi kulunge ukuthi bese iyachubeka ya operator without ihead Mgcanco ngoba CEO bekungiyona inhloko noma ke i-drive edlandlongeni kodwa ke lobekiwe on acting capacity Mgcanco sibikele nasi ukuthi manje ke kutaba nguma ke futhi Tembe lokubeka ngGM ka finance Mgcanco so kutaba ngwelo utaba on acting capacity nyalo utaba shayela lomkhumbi Mgcanco ukuthi manje ke sikhona kusebenza sichubeke sidlela ntongeni onke ama operations abe normal
Bamkhumbula ke labanye ke mbukeli make futhi Tembe njoba asho lapha ke umlangeni lokunye GM Business Development and Finance ukuthi ke udlala ichaza kakhulu lapha uma sikwata indzaba ke digital transformation yalodlandlo ngendapha ke mbukeli sambona ke lapha ke alida ke ma projects la khona ke lapha ke kadlandlongeni iproject nje ukuthi ke onke emalunga kenyalo asale ke asitakala ngetindlela ke desimanje manje sabona lapha afaka introduce yona iApp sambona ke introduce yona ke ema portals lapha ke mbukeli lese kulula ke manje ukuthi onke emalunga edlandlongeni nabo bacashi bakhone ukuthi babuke imali tabo babuke ama statements abo baphinze futhi babhadale uma ngabe bacashi babhadale i70 lo dlandlongeni lelo kepha ke singakafiki kakhulu socela kiyo leyo ke mbukeli kunetindzaba esitivile lapha lisitawuthi sicela lapha asikhanyise lapha ke umlangeni indzaba lapha ke mbukeli yekukhula umfana inkosi usitema makahamba wavela washaya konke ekukhanya kuthi yangifuni nje babesele bathi hey wasisoyahamba umlangeni intalo ke isencishiswa yini kenyalo sibona ke lapha ke kukhula kwentalo ke lapha ke inkosi uyahamba asiyo usha lapha ke intalo seyikhulile ingabe mangasichaza ukuthi ikhula kuphi isuka kubani iya kuphi kusho kuthini futhi kuloku kulokhula kwayo kulo mhlambi lolunga ledlandlongeni. Ngibonga Mcangco uteka yona Mcangco sesingena ku ema finances Mcangco sesingena ku value yemalunga ethu esidlelandlongeni lokusho ukuthi Mcangco over the years ngakurola nje back ubonile ukuthi kufike bo covid kwafika ini Mcangco kwangasebenteki kahle interest yehla emalungeni yaze yafika ku 3% but ke kusuka kusukile ku 2020 solo siyakhuphuka nayo Mcangco ikhuphukile yaya ku 4% kodwa ke indzaba letimnanzi lesitiphethe namhla Mcangco ngicabanga ukuthi tewajabulisa amalunga lasibukela kuna wonke amalunga edlelandlongeni konguthi ideclareiwe Mcangco iinterest njengoba besihlale sikhuluma ehlelweni ukuthi manje ke iinterest iboard ihlala phansi ibukede ukuthi idlelandlongeni lisebente kanjani kubukede onke lawo makhosi bese ke sekuyadeclarewa ukuthi manje ke iinterest emalungeni ku financial year lecale ngaJuly 2022 yayophela ngaJune 30 2023 babese ke bayahlala phansi bayabuketa ukuthi manje ke iinterest lapho itawukhuphuka from 4% ibese iya ku 6.5% Mcangco lokusho ukuthi manje ke ivalue yemalunga itawukhuphuka kakhulu Mcangco kungaba nje kuthumisa sibonge nasebhodini ukuthi manje ke siphila sibuyele kule position yethu ngoba sidlelandlongeni Mcangco we've been the best besolo leader in terms of kutalisa imali debantu Mcangco sike sabhadala sayofika ku 10% ngalomnye umnyaka so ngiyayibona le ndlela ukuthi sisatha ukuchubeka sikhule but nje for now lokho official konguthi interest le declareiwe Mcangco ngo 6.5%. Kunjalo ke mbukeli le intalo lena ke lengusanza ongayo ke labatiwo ke lapha labafundzela letona letibalo leti bathi ke i-compounded le ntalo lena ke mbukeli kusho ukuthi nje njoba asho umlangeni lapha kusho ukuthi iyawuze ifakwe uma kuphela lo mnyaka loyo le compounded itala ngelilanga ababasho lapha ngelilanga yatala lokusho ukuthi uma uta nje wena ngenyanga utohlola lapha ukuthi vele ingabe imali yakho injani kufuna ukhanze difference ngaphandle kwalana lesuke seyingenile ngalo nyanga leyo kufuna ukuthi ukhanze ukuthi seyivele ke inyukile ke lapho ke mbukeli kepha ke asese ekhefini sitawube sititeka kahle leti indzaba leti sisigunya emathe mbukeli uhlale nathi.
Ngiphinza ngamukele mbukeli kulohlelo kanti ihlelo lelikhulu leli eSwatini nalemhlabeni jikelele sibacaleke kusiza ukuthi kahle ihlelo leli ngase liyafundzisa impela ngoba mbukeli nje obasibuya nje lapha labanye bavela bangena lapha ku YouTube lapha ukhanze ukuthi vele sibakhona ukuthi basibuke lapha ke emaveni ngoba tindzaba lapha letimnanzi ukuthi silive laseSwatini ke nana sike sesidigital masithi digital ke sikhuluma ngisho nangato tindlela leti tabo ICT njengoba ke ubona ukuthi emaswati ke vele sayi embrace kakhulu ke iICT sidlala into ngene sika sayile emuva ke in terms of iICT kungani ngisho nje lambukeli ngisho ngoba bayati ke itolo lebe bakhona ukuthi edlandongeni ke nababomlangeni nje apha bengihle ngimangale ukhanzi lapha ke mabamixana kulekisisi ma statements emalunga seba jumza imoto lapha ke tihambe imoto ubone ukuthi ngasi nale mali emalunga lapha lebekufanisa bengena etindalweni eseyiphila kakhulu lapha bo petrol ngoba kufuna kumikisela lawo ma statement lawo kepha ngasingeshintsho kulomnyaka lona lesengibona ngathi impela ngathi esekhwalisa khona ngenkosini uma ngasitsha nje ngala ama statements kusingabe likhona ushintsho lesalibona ngoba mhlambe ndacabanga Dumse imoto nkosi nemikise ama statements kubobaqashi. Ngibonge Mcandlo njengoba besikhulumile before siye ekhefini Mcandlo sikhuluma ngendalo yemalunga lokusho ukuthi lokuthi kudeclare leyo interest Mcandlo bese kushela ekutheneni Telidlelantfongeni seliba ready kuze ukuthi phela likhona ukuthi li apply leyo interest bese sekuphuma ama statements emalunga njengoba kuhlale kwenteka Mcandlo. Kodwa ke ema statements akhona Mcandlo singawashorisha emalunga ukuthi ama statements awo akhona ene batowathola Mcandlo. Kodwa ke lokushintshile nyalo njengoba sishido solo sikhuluma lana engage nawe emalunga through lona lomsakazo ukuthi manje ke Telidlelantfongeni liyashintsha kucalada Mcandlo. Lisebenza nyalo ngendlela lesecophelelweni washide ama projects lebeka indiwa Mcandlo lo njengisabona ukuthi manje Telidlelantfongeni liyathuthuka. Lokusho ukuthi ama statements atawu distributor but angeke asa distributor ngalendlela lebe ijwayelekile ukuthi vele siyangena siyaphuma siyangena emgwaqweni siyawashiya ama statements kubaqhashi kodwa nyalo kutawendeka Mcandlo emalunga ethu atawa access ama statements through digital platform lokusho ukuthi angeke sisabumikise ama hard copies sekutaba isoft copy nje Mcandlo la atawutholakala ku mobile app atawutholakala kuma member portals so ngakho nje sikube sikuthata besolo silishumayela lelivangeli ukuthi malunga ethu phela kade familiarize with the transformation lendeka Telidlelantfongeni ba download ama mobile apps kuze ukuthi batokhona ukukhipha itrack to what is happening etimalini tabo ngoba uyakhona lokubona the notification ayingasafiki kuwe kusho ukuthi ikhona inkinga lekhona it's either khona le reporter kuwe noma ay report inhlobo umcasha kabhadala Telidlelantfongeni so ngako bese aphila nje kakhulu esiveni ukuthi manje asesibambise nathi kule journey lesithethe Telidlelantfongeni kubuya nje back ukuthi umbuto wakho Mcandlo ema statements akhona atawu distributor but atawu distributor nge digital platform Mcandlo. Kunjalo kambukeli ngibonile ke lapha ukuthi masibuka ke ema statistics lapha etinye inombolo tiyajabulisa impela ngoba sikhuluma ngemalunga lapha ke la sandlula ku 10,000 lesayidownloadile ke le app ke mbukeli 10,000 more than 10,000 sebanayo ke le app kepha ke njengoba ke sikhuluma tindzaba ke nyalo ukuthi vele lama statements ngeke ke asamikiswa ngale tindlela tayitolo labanye ke inkosi masingabaniketa nje sibakhumbude ngoba lo munye mhlawumbe uyacalisa kuyiva lezaba le app yini le app uyithula kanjani ngenda kanjani ukuze kusi ingene ecingweni lami. Ngibonge Mcandlo ukuthi namhlanje ngcoke sona leskipa se-app lo yabona solo ngiyayicuba ngiyayipromote le app Mcandlo lokusho ukuthi uyangena ku browser yakho kanzi nami nje kanzi nawe Mcandlo ukuyovela sipromoter yona le kuyafanana Mcandlo lokusho ukuthi app yethu yatholakala Mcandlo ngiyabathi ke emaswati nyala sebenzisa bo WhatsApp kakhulu so ema apps ajwayele kwa download ungena la udownloada khona ema apps akho Mcandlo kungaba ku Google Play noma ngu Play Store bese ufike nje usearch my ENPF lo kuba ligama linye awuhlukanisi my ENPF esicaphele ke nanyalo phela ngoNovember Mcandlo i cyber security awareness month lana lokusho ukuthi ucaphele uyibuke ukuthi ngiyo invele i orange in color ene ibhalwe ngalokumhlophe Mcandlo ukuthi awukhanza ukuthi sekukhona lapha sichansako sebakha yabo lo awukhanza ukuthi ayisasiliyo lethu Telidlelantfongeni so udownloada leyo app bese ke soyalandzela nje lama prompts akhona uyakhona ukuthi usign up cala bese soyakhona ke ku sign in log in
ufake ama-credentials akho ungikhona kungena ku-app Mcandlo utibukele ibalance yakho ukhona futhi wena lo sofikile ku-claiming age lokumnanzi konkuthi sota ukhona nekuphindza futhi ufake khona i-claim yakho so la app nje imcoka kakhulu Mcandlo ukuthi emalunga ethu abe nayo ngoba ilisido vele kakhulu i-save isikhathi nawe nje i-convenient uhlala ekhaya uyatibukela imali yakho leli office sesilisusile la Telidlelantfongeni la document Telidlelantfongeni sesilithethe leli office saliniketa wona emalunga ukuthi akhona ku-accessa yonke information la itsingako Mcandlo. Khuluma indzaba leyo emcoke lapha ke umlangeni bese ngikhohlwela nami ukuthi le nyanga inavele inyanga lapho khona sambisa ke imilayeto ngako lokuganga lokuba khona ke kubantu ukhanze ukuthi abantu sebafuna kutuluka lapha ke eMaswati kuthi basebenzisa letindlela leti esikhuluma ngato leti tema digital platforms ukhanze ke mbukeli ukuthi mangabe ungacapheli ivela lapha umuntu sibone nje labanye lapha ikakhulukazi leti inhlangothi abantu balahlwa imali lapha athi umuntu hey letha ipin yakho lapha ngitshele pin yakho yena nawe usiyamniketa ipin lo kunene awagatsile ukuthi uzokhanza imali yakho seyihambile lusho usina lapha ke njoba asho umlangeni ke embukeli asicaphele kude lapha kaDlelantfongeni ukuthi kube khona lapho khona sekuthiwa salufaka imali leside ngiyabekisa nje la bemacansi kumbe kuyimali naloku downloada le app usuyofaka imali ke nyalo noma sala ungiphale password yakho kude lokake kwendeke lokho mbukele password yakho le password akufunakala ke bese sona nawe usuyayisala ipassword soyineta lumnye umuntu ngoba isuke ke iyakho funa sikugatse ke lokho ke mbukeli ukuthi ke uticaphele kude ukuthi kungabi khona umuntu bezosebenzisa imininingwane yakho khansi usebenza into etinengi naloko sibake basiyale ke ngosi lapha ekutheni letindzaba tema password leni ukhanze ukuthi umuntu usebenzisa ipassword yinye lo muntu angabamba le password yakhe yena yinye ukhona uaccessa tonke izinto takhe ngoba ka Facebook le password longena ngayo yinye uma ngabe unema banking apps le password oyisebenzisa kwenye uma ngabe ungena lapha na kule app Telidlelantfongeni yinye uyothi umuntu mase kabamba le password yakho lena yinye akuthiwe tonke izinto takho kuyingodi ngani lo ngosi ngabacaphelisa usini ke eMaswati etindzabeni tala ma password. Ngibonge Mcandlo soyikhulumile Mcandlo ngiyethemba ukuthi itawucaca nakubabukele emakhaya nemalunga onke nje Telidlelantfongeni ipassword imcoka Mcandlo ipassword ngeyakho wedwana awuyisherishi namuntu futhi eneke kukahle ngalokuthi lethu i-app Mcandlo na ungena kiyo iyakuniketa le guideline yokucreate i-password le strong lokusho ukuthi nje awendi nje na i-mistake lebesiyenda katheni uvele nje ufaka umnyaka wakho lowatalwa ngayo so umuntu nasekade umnyaka wakho lowatalwa ngayo so une password yakho nyalo le system yethu iyakuguide ukuthi manje ke kumele ukuthi i-password yakho ukuze ukuthi kuthiwe i-password is strong kumele ukuthi kube i-password le mixeke kanjani lengeke nguvete emoyeni Mcandlo for security reasons but nje naso ungenile kule app yethu kuyakhona ukuneta guideline ukuthi le password uyicreate kanjani ukuze ukuthi ibe strong and ibe ngeyakho wedwana Mcandlo. Asingene inkosi singapheli isikhathi kuyo indzaba yeportal lo ibaye lapha ukuthi ngilenye indlela longakhona ukuthi uthule statement ngaso ukuthi portal ke yini portal ngena kanjani mangabe ufuna ukuthi ngihlole statement sami kuyiportal. Ngibonge Mcandlo kusho kungena ku portal kukabili Mcandlo ungasebenzisa indlela etimbili but le melula leta umbenefita umbukele ekhaya ungaba ngilokhu kusebenzisa ungena nje ku browser yakho bese sowuthi mafu.enpf.co.sz mafu.enpf.co.sz ivele ikuthathe straight kufake kule portal Mcandlo lapha nawuthi naku welcome nje lapha kuvetela 2 ema windows kunana kule sithi employer portal kusho ke wona kutakutshela ukuthi employer login phindze futhi kube nana kule sithi member portal lokusho ukuthi kutakutshela ukuthi member login ngoba namuhla sitokhuluma ngemalunga ngemember portal ngoba phela sikhulumela ekuthenini sifuna ku distribute ama statements Mcandlo sitawucika kakhulu ngala ku member portal bacasha hayi ukuthi siyabakhohlwa namhla noma kanjani sitawulithola linye ilanga nabo sithe sitobafundisa ukuthi bangena kanjani ku employer portal ubafike bendene ku employer portal Mcandlo ngoba vele sesikushintshile konke ema operations ethu Telidlelantfongeni akusiko kushintsha phese but I advancement yosho ukuthi sesisembidlana Mcandlo ufike ke wena mbukeli noma ke wena lunga lethu ku select member login na uklikha lapho ukuthi awufuna automatically I-ID number yakho bese sekufuna nenombolo yakho yelicingo lokusho ukuthi kumcoka ekuthenini manje ke unikete umcashi wakho inombolo yelicingo yakho lesebentako lokusho ukuthi umuntu okhona konje accessa iportal yethu imember portal
ngumuntu lesinayo inombolo yakhe yelicingo lesynchronizekile with our system ngoba phela le nombolo yakho yecingo noma lecingo lakho lichumana nale system yethu bese ke siyakhona ukukuniketa le information leyo type i-ID number utype i-cellphone number ubese soyakhona ukuthi usign up utabese kukusendela ama-OTPs lama steps nje ayalandzeleka amelula i-user friendly le portal yethu ukusendele i-OTP ukhona nawe ku-verify vele ukuthi nguwelo lo uzama ku-accessa le portal nakhona phinde futhi ucreate i-password yakho le strong ukhona ku-accessa statement sakho mcanco kusukela waqala kusebenza lokuhle ngako-ke le portal kungukuthi ayifanani ne-mobile app ukuthi yona itakutshela ibalance yakho ukuthi ime kanjani kule portal uyakhona ku-tracker back noma ngabe usebente ngabo-97 le mali yakho iyatshengisa nje ukuthi icale kuphi kungena kunangumchashi nangu so nje that uyakhona-ke kwenta nema-follow-ups ukuthi vele imali yakho yonke beyingena yena ngabe beyingangeni uchumane nebaka-compliance ukulokhona ukuthi uthole isito imali yakho iphelele yonke mcanco. Asingenene-ke mbukeli isingene kudo tindzaba te-app Telidlelantfongeni yintfo lemnanzi intfo lenhle lena mangibuka ama-statistics nje apha kuthi sina 160,000 malunga kepha la-downloadile kwanyalo sase-10,000 tinhle inombolo 10,000 kepha-ke incane kakhulu uma ubuka la malunga onke-ke Telidlelantfongeni angifuni kwethemba ukuthi wonke lo 150,000 unabobhompompo ngiyathemba nje kuvele baningi labanawo lama-smartphones kumgcwalo ukuthi sibone statement sakho ikakhulu kade afike ubone manje ukuthi le mali yakho engabe itawukhula kanganani njengoba nyalo sekufakwe 6.5% lokungiywe intalo Nkosi ngiyacela sivayile sikuye umbukele ehlelweni bese sesiyahamba ukhumbule ukuthi umnyaka uphela nje laba ngabhadali Telidlelantfongeni bacashe abamane balekelele Nkosi ngoba sesiyahamba masibuya ngemaholidi kuyabe futhi ngelishintsho kembukeli lelikhona lapho ngoba bawucinza indlela bomlangeni ukuthi bacashe laba ngabhadali ababhadale 70. Ngibonga mcanco ngibuke nakubabukele emakhaya njengoba sashito umcanco lana kumcoka ukuthi bacashe balibhadala Telidlelantfongeni kude kuthi phela imali emalunga itawuphelela bathole na indalo lekhona bathi bayakubokhisimusi mcanco nabo ukhanza ukuthi bajabulile bengise sitawuba nayo isession mcanco ukuthi sitawufisela emalunga ethu lana bokhisimusi labahle but satawukhulumisana satawubona nestage ukuthi senda kanjani mcanco ukuze kuthi phela sitawufisela emalunga khisimusi lomuhle siweluleke nangalokhu investor kakhulu hayi ukuthi siphele kukhokha nje kuphela imali Telidlelantfongeni lasakuvalelisa nguye Mpendulo Dlamini ehlelweni yakufisela kubukela lokuhle nasenhlelweni etlandzelako. Sawuthi khomaniza bata Christmas ke mbukeli njengoba siya ku December kenyalo kepha ke asihlale sicaphele ukuthi bangachubeki phela basigcekezela babasigangele njengoba solo sisho si cyber crime vele iyanza ke mbukeli mangabona bacapheli bawusasana nemali yakho ya Christmas ukhale abantu bathi badliwe ukhansi bantwana ke sibalamba ke mbukeli nami ke ngiyomuntu la ngudumane ngisibe mnanzi sibe nawe ehlelweni asihlangane kulolu veta ungasafanako #basalakho usale kahle. For your life, for your future, for your life, you save for rainy day, we provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day.